se od te glavnine i uveći malo naspavani, hajde kažem, osvježeni, krenuli da prijeđemo, sad mi imamo da prijeđemo 2 asfalta, umjesto jednog, ima da prijeđemo putnu komunikaciju koja vodi prema Konjević polju, pa onda putnu komunikaciju koja vodi prema Zvorniku od Konjević polja. I momak sam se stvarno dobro je poznao teren, vodio nas je noću i u jednom dijelu prišli smo asfaltu. Sačekali smo malo da vidimo kakva je dešavanja na asfaltu, da nije blokiran. Asfalt izvidimo, malo da oslušnemo. Međutim, iz daljine se začula grmljavina auta, tenkova, transportera. Prvo se išlo par civilnih vozila, pa bi sve stajala ta civilna vozila krajem ceste, ispred kolone nekih 100 metara, 200, i izašlo bi par ljudi, onda ta kolona nagilazila, pa onda su druga vozila prestizala kolonu. I tako se išlo naprijed obezbeđivati put, a ta kolona transportera i tenkova je pičila asfaltom. To je vjerovatno konto sam ta tehnika koja je bila uključena na zauzimanje Srebrenice, sad su je negdje povlačili gdje u kom smjeru. Tamo je išla uglavnom u pravcu Konjević polja, a da li je odatle otišla gore prema Žutici pa prema Žepi, to ne znam, pa ispostavit će se kasnije da je vjerovatno to ta opcija. Uglavnom, sačekali smo, prošla je ta kolona. Ja, u međuvremenu, čim je se kolona začula odozdo, mi smo išli pored neke ograde koja se dijela s desne strane njiva, livada. Zapucalo je odozdo u zašlomu drobljenje granja. Šta da radimo, to je već ublizu, nema ispod nas 100 metara. I u jednom dijelu ta ograda je prijašnja, kombinovano plot i ona perda i ono. Bilo na jednom mjestu slomljeno i ja sam prvi preko za mnom i tam s one strane Živice da budemo imali taj putić pored ograde. S one strane Živice da budemo se sklonimo i idu odozdo u zašlomu lome. Ne znamo ko su bila, prošli su pored nas na 2 metra. Znači, dograbili su se ovog putića ako smo mi došli od ozgo i sve pored nas. Na 2 metra su prošli, ali ne vidimo mrak, Živice, još ne vidi se. Sam ponekad si u letu u nekom dijelu, ono vidiš kao sjenka. A ko su, šta su? Nema pojma. Prošli su pored, otišli su neko. Verovatno su možda nešto bili čuli. I oni te tenkove od ozdo i ta vozila, a bilo krenuli prema asfaltu i povukli se nazad. Mi smo tu sačekali, ta kolona je prošla i spustili se dole, polako pretičali asfalt. Ali malo smo neoprezno, hajde da kažem, nastupili na asfalt. Jer mi smo mislili kolona je prošla, sve je tu otišlo, gotovo je. Međutim, kad smo već gotovo nagazili na asfalt, gdje se od nas dole 100 metara pričaju i vozilo jedno stoji. Četnici? Ja. I onda smo samo nazvali malo koliko... Nisu vas vidjeli? Nisu, koliko da se zamaknemo, da nas ne vidi. I tu smo čekali. Malo, oni su upali auto, otišli i onda smo mi preko asfalta dograbili se gore brda, širokog nekog puta, makadamskog. I koliko sati ste prešli taj asfalt? Možda je bilo neki 11 noći. Znači, bilo je prilično kasno. Ja, gurali smo gore uzbrdo tim širokim putem i na sred puta, što mi je isto bilo interesantno, znači makadamski put, drobljeni kamen nasuto,
Izniklo je drvo na 7 puta, ima prečnika 30 cm. Kad je ono uspjelo iznići toliko, i trava nije ponikla po putu, a drvo je izniklo, to veliko drvo. Drvo ima visine 5-6 metara. Ja. On bilo mi čudno, ajde, ostalo mu sjećam. Vidović tako uzbrdo gore, u jednoj kući se začelo isto trkljanje. Isto ko nekog konje ili zaklopa, ono, krkljao, razumiješ? Ja. Ali kako sad prići, proći, mjesečina, Bog dao, vidi se ko se da. Nema šta nama ići. I krenemo polako, raširimo se, krenemo prema toj kući. Naši ne kolju. Ako kolju četnici. Ako on nekoga kolju, sad će najebat. Ja. Jednostavno pobićemo i sve onda koju minuta i gotovo. Prilazi se, zaviri unutra, nema nikoga. A krklja tu u toj prostoriji. Čuj. Ja, šta krklja? Vidimo tamo, a ono, voda. Česma. Voda šla u česma, iščupana, ostalo ono gore. I sad valjda voda je upatila zraka, pa kako ono, znaš, nekad ono, ispljune vode, nekad ono, krklja, pa ispljune vode. Pa. I tako da je to nama u tom psihičkom stanju ovo ličilo, eto, na takvu stvar. Ja. Uzeli smo malo i te vode, osvježili se tu. Išli smo, znači, momački ono u Subrdu. Išli, probijali se tamo i već pred zoru gledali gdje da se sklonimo jer već nema dalje po danu, sad. Odlučili smo, napravili smo plan. Putujemo noćom, putujemo danjom ujutru dok je magli, još se magla razišla, zaklon negdje je dobar, zauzimamo zaklon, da moramo pružiti otpor odatle, ako ima tako mjesto. Samo kad je sigurno. I uveče u akšam krećemo ponovo, preko dana ćemo odmarati, pospavati malo i tako. Pa kad stignemo. I tu je već zora sanjivala i počeli smo već da razmišljamo gdje bi mogli naći zaklon. Sjeli smo malo da predagnemo u toku putovanja, sjede se ono 5-10 minuta, se izdišeš da malo predagneš. Ja. Čuli smo žamor neki dole, ispod nas nema 50 metara. Žamor neko žamorao, neko priča. Opet sad, ko je, šta je, kontamo opet 90% su naši. Ja. Otkud u ovoj vam divljini zabit niko ne živi, to je davno protjerano, selo popaljeno. Da li ima neko od njihovi, ajde otići ja da vidim. Opet sam se oprezno privlačio sam došao na par metara, primijetili su me, hoćeš je uznemiriti, ako ne pucajci, ništa, ja, naš sam. Poznam tu par ljudi, bio je tu Šupijan Umanović, bio Dvica Halil, bio Suks, on je nosio nitroglicerin, sjećam se dobro. Prvi put sam je tad vidio i kako izgleda i to. Ja, jesu li prešli on? Ne znam, mi smo se kasnije rastavili, to će kasnije čuti druge priče. I sklopili smo se u jednu grupu. Vidjeli smo da je dobra grupa, odvažni borci, i poznavali smo se većinom i sklopili smo se u jednu grupu, tako da naša grupa brala sad 12 ljudi. Ja. Odatle, kad je svanulo, raširili smo se nas par da malo taj teren izvidimo, da vidimo gdje smo, šta smo. Ja. Našli smo gore 2 ranca, bez nikoga, znači, samo ranče. Nadulo se prilično, imao ima stvari, nije imao više rani. Ja, potrošilo se. Potrošilo se, što je bilo. Ajde ti malo, otvorimo ranče, imao ponekak konzerva. Tako, uzmemo te rane, sanjba isto podijelimo
I dok smo mi jeli, sunce uveliko već ugrijalo, neki čovjek u civilu baulja po onim livadama, isto koje je došlo na izlet. Koja gljive traži. Ko da gljive traži, borio glavu, hoda, šetka se. A ljudi, ovaj će nas se kotkiti. Ako iđe ima četnika, ga vidje, doće po njega i udaći na nas. Ja. Ajmo ga pričerat nemalo. Dvojca ustanu i skole ga, ne znamo mi ko je. Skole ga, ruku uvisi. On digne ruke i ajde s nama on. Privedemo ga, kosi, šta si, kaže on da je musliman, ovi zubera nekakvi odmah tu konjević polja. Pa šta se šetkaš uvijek volam ko da si došao da kosiš livadu pa gledaš, no, mramnjaca. Ovo ono, kaže, izgubio sam volju za životom, ne znam ni kuću, šta ću, sam sam, ovo ono. Ne vjeruju ga, nikoga ne zna, ne vjeruju mu i na kraju skidaj gaće. Ja. Nema drugi. Skidaj gaće da vidimo jesu naš ili njihov. Ja. I Bogam naš. I tako onda, malo mu se izvine, moraš, nema. I on je rekao da će nas on prevesti preko Jadra, gdje bude najpovoljniji, a naše je da ga dovedemo do Jadra. I tako i bilo. Krenuli smo silazak, nisam ni znao kakav je to pogan teren. To je kozja stazica konizmus. Ide se dole, posuta je ta stazica, nije posuta, nego to je sitni žunak ko riža. Malo, pa se tu oklizni ispod noge. Kako se oklizni? Ono ode dole. Ode to sipa dole, sad ako je neko bio na asfaltu, sa srpske strane, mogu se osjetiti da ozgo neko dolazi, to kamenice se valja dole, ali ne mereš ništa. To je čitava staza takva, tako da smo jedno vrijeme išli, toliko je strmo, nismo mogu hodati, nego smo se plazali na zadnjici maltene. Ono, spustiš gujicu u zemlji i po gujici pomalo se pomiraš naprijed. Ako se uspaviš već svratat, toliko je nizbiljno. Kad smo ugledali asfalt, dole, uvijek sam se kretao među prvom dvojicom, ili prvi, drugi, tu i na čelu. Stigli smo dole, ugledali asfalt, ne vidi se dimojka blizu asfalta, međutim začuše se opet vozla. Kako sad opet vozla, idu autobus pod pratnjom. U autobusima unutra upaljena svjetla i sve muškarci sjede u sjedištima i ruke su zaglavite i ovako pobiti. To su ovi što se predali, ja? Vjerovatno naši što se predalo i što su i odgovorili potočarno. Mi nismo ni znali da je dosta muškaraca naši vojno sposobni i ovo si išlo u potočare. Dole Posle pada. U bazu, Lena i ja. I tu su i četnici odvajali i onda je vodili koje kod drugog dole nekom transportniku. Ja. Prošlo je, ja mislim, 6-7 autobusa. Sve autobus pa jedno auto, pa kampanjovalna, vojna, uglavnom pod pratnjom. Prošli su dole i kad su oni prošli, mi smo krenuli prelazak asfalta. Nedaleko od asfalta, Jadar, ali je bio naboj. Nabojio je Jadar na valja. Kako smo pošli u tom jednom dijelu da priđemo, upali smo do Potpazgu odmah. Taj što nas je vodio onaj što je rekao da je iz Ubera. Imam njegovo ime zapisano tu u mojoj knjizi, ali ne moram napad sad, kako se zove. Zna on, ako je preživio, zna.
I on se vratio nazad odmah, kaže nama moramo gore ići visočije, ovo se ne mre prići. Gore smo se pomakli na 20 metara, ali je toliko bilo napito i mi se krećemo blizu asfalta koji nisu mogli prijeći tamo u Konjić polju, a odatle se vidi raskrsnica gore gotovo u Konjić polju. I mi smo, tu je u tom dijelu Jadar bio širi, ali je bio plići, tako uvijek do pojasa. Pakli smo se jedan za drugoga, voda koga otkinula i odnijela. I ko lanac. Ajde, guraj kroz vodu, guraj. Da su iđe bili četnici na 100 metara, to nema šanse, ne bi čuo moliko probijanje kroz vodu, guljanje vode. I poneko se oklizne, otkinuo bi se, ali mi ga pridržimo, znaš, u lancu tu. I uspjeli smo prijeći Jadar, upakli se tamo neki brda, sustigli smo još neke grupe, tako da se grupa uvećavala za 10, pa za 20, pa za, nađemo na jednu grupu, imaju 40 ljudi, pa uvećavaj, tako da smo bili izašli jedno vrijeme, kad smo došli na Udeć, mislim da se bilo preko 100. Kad ste došli u Udeć? Ne znam koji je dan tečno bio, ali ako bude potrebno radi videa, naći ovdje u dnevniku. U dnevniku, pa ću reći tačno da odem. Kad smo i koliko sati došli na Udeć. I šta se dešava na tom Udeću? Sad smo već duboko iza, ajde da kajem, aktivni četničke teritorije. Sad smo tu duboko, tu je malo već opuštenija atmosfera. Sišli smo dole sa Udeća, nekako selo Glodi, ja mislim da se zove. Kako se zvalo? Glodi. Glodi? Ja. Selo, ja. To je drugi dio. I siđemo dole, znam kad smo otud išli da smo prešli most na Dinjači u jednom dijelu. I sišli smo i baš potekli na taj most. Međutim, bio je sušen. Ugledali smo nedavno kod date dole drugi most, kako znači. Sišli dole, pređemo preko tog drugog mosta. Sad tam kad smo prešli preko mosta, nismo išli dugo, imaju voćnjaci. Naši ljudi su bili vrijedni, sjele, sadili kruške, jabuke, svašta. Neke kruške su bile ranke, uzele. Bože dragi, slatke kurme. Mi smo napjegli jesti pa gušimo se tim kruškama. I bilo i po zemlji, a i one gore na granama su bile već u zemlji. I jeli smo tih krušaka, jeli. I smjestili se isto kod da smo na slobodnoj teritoriji u neke kuće koje nisu bile useljene prije, pa nisu ni izgorele, nije imalo šta izgoreti. Naprijed po 2 ploče, 2 sprata, ali samo izmaltereno, i neke nisu bile ni izmalterene, nisu bile prije useljavane, još. Tu smo nabavili neki daski, napravili improvizovana kreveta, malo bokova, 2 daske, pa se bajgi ispružiš ko na pravom krevetu. Jedan smo držali stražu, jedan ovu. Ajmo malo opet obići kod selo, nabaviti kakve rane. Obiđem ovdje, nađem jednu grupu kuva puževe. Ima one žare i ostali svega, mogao se naći tih puževa. Ali bez obzira koliko smo bili gladni, ja nisam mogao da. Jednostavno ne bi mogao jesti. Ne mogu i gotovo. I onda jedan momak kaže, mi smo ovdje već 5. dan sinoć, kad je prepala krma, došlo odmah na đubretnjaka. Divlje svinje. Došli kad je na đubretnjak ovdje, kako su nas prepala. Vi ste ubili koji? Ma kaj, mi se prepali, pobjegli. Ja je rekao, večeras ja njih čekam, ubiti krme, ubiti srno, ubiti šta god, znaš. Ja. Mora da čovjek preživi. Moraš preživljavati. Čekali smo uveći.
Ja ošao kod jednog, posebno tam na jednom mjestu gdje sam stvarno haos napravio. Napravio sebi sačekušu, sakrio se lijepo sve. Čeku, ne. Kad do 1 sat noći sa Vladom me sam nisam mogu dalje, vratim se dobro zaspio. Ujutru preznuo sam svanuo, uzem onog jednoga probudim, rekao, ajmo gore preko Livada. Sačkat, neće li izaći koja srna napaš, sam dao ljubimo to makar. Krećuć gore, vidi, oj trava, veća od nas, ja sam visok, trava veća od mene. Ja. Koliko je tu izrasta? Probijamo se kroz ovu travu, pa sad naiđemo na mjesto gdje nije toliko velika. Jedna srna se skakala, samo jedno leđa vidimo u onim skokovima. Leđa u skoku. Nemaš vremena da reaguješ kako spore. Ali mi je dalo ideju, ko smo riješili tu da se malo izodmaramo, da se okrijepimo, ima voća, makar ima, Ja. Ostaćemo tu dok ne nađemo nekoga i ko zna dobro put odatle dalje. Mi smo dotle i nekako, ali odatle ne znamo kako dalje. Ja. I nađemo, odemo se tada, ili je taj isti dan popodne. Odemo, odvedem ja Smajla na jedno mjesto, kažem, budi ovdje oprezan čila do njega. Rekao, tu mora izaći, boje kako je lijep teren. A nisam ni čeo reći da sam ja izviđao u toku dana i da sam poplašio tu ležao. Ja. Rekao, tu mora doći. Opet da nije da staje na dobro mjesto, ja ću naći dobro mjesto, on ne umiju naći dobro mjesto, ja sam malo u tome znao. Ja. Sam lovio i prije rata i to. I ja sam otišao tamo dalje od nje i negdje oko 8 uveći zaću se tamo. Pojedinačna pucala 3-4 metka. Du. Otud ja njima, joj, on se smiju, srna legla. Uzmemo je odatle, dole. Bože, dragi narode, da ovako. Mi nju objesli pa hoćemo da je gulimo. U utrobu vadimo i cijevamo, hoćemo bacimo. Ljudi se otimaju, hoće se pobiju za one cjevke. Pa nema što da se jede, znači. Uzmu u cjevku i cijeva i na ovoliko poparče cijeku, jedan dijele i rupe, znam. Ja. Ovoliko parče one cjevke. I mi uzmemo, damo onima džigericu, damo onima srce, damo onima ono. Mi smo ogulili nju i gore, onda je došla jedna ekipa, kaže mi imamo meda, bi nam dalo mesa, da ćemo mi meda, mora. Sjećemo buc, ima mesa, on nama raspo. Pa bilo nam 3 portalja meda u flaši, koliko sam raspo. Ja. Jer med ipak, kad iznemogneš, kad Energija. kloneš kaši po meda, 2, vratite energiju, znam, slatko. Ja. Brzo vraća energiju. I tako, mi smo onda skontali da, pošto je bilo toplo puno, moramo mi ispeći tu srnu. Nema nama drugi, hoće se. Ja. I mi smo ti uzeli, našli neki šporet, nekog suđa, on je u Drinjaču ribale šljunkom, pijeskom od to suđe, naš drva pripremili i uveći. Podloži vatru i tepsi one gore na platnu, a i u relu. I 500 mesa. Uglavnom smo prvo sve odvojili s kosti. Kosti su ostale po samo ne mrvice. Mesa na kostima. Ali ni kosti nismo htjeli bacati. Uzeli smo one deblje isprebijali, tanje ih zlomili i u jedan bakrač, tako se to zvalo, lonac, stavili nasulu vode i stavili da se. I onda, kad smo sve to meso ispekli natanko ga, imali smo sol do duše, sol nam nije manjkalo. Natanko ono meso posolili dobro i ispekli da okori što bolje da ne bi se porilo, da bude zapečeno dobro, ispečeno.
one se lijeplo za one tepsije, nisu imali ulja da pouljimo, da. Ja. I tako da je se upatio popriličan sloj dole onoga mesa, a onda smo nasuli vode, kad smo ispekli sve, i ono je sve uzelo skočilo u one mrve i ono što je sve zalijeplo. I onda sve to u onaj lonac istresno. Kad smo se povadili kosti, one se bijeleju, nema mrvi na njima, pobacali kost. Jedno 7-8 litara supe, hajde nazovemo supa. Slano, prvi obrok koji smo mi kaškama pojeli, da nazovemo obrok bez jeba, znači. Ja. Samo srći nakon onu rijetku supu od tih mrva mesa i od toga. Ali je tako dobro lega. To ti ja ne mogu opisati, ja bi je sad rado pojao. Da osjetim onaj ukus, kako je to bilo ukusno. Gladan čak je bio. Nama je toliko to izgledalo lijepo, vjerojatno i još, ne znam. Toliko da nikad ništa me se čini slađe nisam pojeo u životu. Ja. Eto, tu smo se okrepili, ispekli tog mesa i stupili u kontakt sa jednom grupom, 6-7 ih bilo tu, koji se dogovarali da idu za Tuzlu preko Kusonja, ka Lesiji, kaj najbliže, ovamo nekud prema Bajkovici, ko smo mi došli iz Tuzle i trebali se vratimo, on kaže, ovdje ćeš prije stići na dan. Dan ćeš uštediti, razumiješ? Ja. I mi smo pristali da nas oni povedu tim putem, vidimo sad.